genyen yon total de 29 Haïtien ki jwen arrestasyon yo pa l'armée dominicaine nan province Mau Babelde. 29 Haïtien sa yo tap rentre sou territoire République Dominicaine grâce à yon Dominicain. C'est yon Dominicain qui tap kondi machine qui tap transporté 29 Haïtiens sa yo. On gade ensemble. Una, dos. Desamos. Uno al paso. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,